Birta kalang rapet aratu ana fransinil hinpen kardom napachreiro kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang non ating luputang ti karbing longlong semi 6 sidul pen MP lepen MLA ang hoy kirai bangki kabinet ji ang ring the tam busi abarim CM Johnson be pen phenki mailong ning jepon Assam budget sessions alam apu thak pen Karbi Anglong Bisbee District Committee atung pen phenki mai kang nipon ASDC KSA lapen ki ASDC Youth Front atung pen phenki mai kang ni Delhi Jantar Mantar long ka chisong alam apu thak pen Bihar Patna long sami All India Student Association atung pen ering tangrak pen ka chisong sai kereng pon non birtang ton pen puthot lang konik sinak Karbing long is 6 dul along ri lasi 6 dul aja kong pen si konin kan pen lunita MP la pen ki MLA ang hoy pen semi 6 dul pen si kirai pipon si inglong su khai tu man si Karbing long long ki MP la pen MLA anta nang chidan bom la si bang bom si MP MLA ang hoy duan semi inglong su khai tu si na man bom do bonta non ating pen langdam le putang ti Karbing long long non ki bang si surine thongkep aning kan hudam bang ki la bang su 6 dul aja kong pen MLA la pen MP ang kirai pi ka bedaji ang ring thetan lo athininkan kep la penikan krep ho ang bong lo te India governor atum pensi kuma khaya phansi 6 dul aja kong pen MP MLA ang hoi kirai pi nang jima la bangso puthak semi kilang chori siding pon bom lo la pen la bangso lama puthaki parliament along an lampali damsi parliament long si pusot lam riding pon po la sila so teng pen jong si langdam lu potang ti Karbing long long tanon maki englong su khai nang jumbom tang lo bontala punat non tribal atum bangki aphai semi nang bat bom tang lo la so teng pen jong si englong su khai tum kalidera tum semi Karbing long long bangki non bangki MP MLA ang hoi semi jidan dun aja kong medical job dun aja kong nang ji ki hang pedokok lu potang ti Karbing long long mata englong su khai tum phanda bangsu 6 dul aja kong pen MP la pen MLA kang hoi abangki kabinet si ang ring si thi tam lo la so puthak bangki puthot Karbing long ra tum ta mo phi bangki ke chi hang thu mati ke chi song thu du thunang kok po sila bang sola ma puthak Karbing long long ke du englong su khai tu man sami ke du ga churok tok pen ke matha pon ipar sigba akanang sot lupusi abarem CM Johnson be pen phrengke thindu ning je pon parai parliament long siji parai po itu fan ke Ladakh ke reserve seat mane ST hills mane population was hills ST hills putik ke reserve po selam ST hills kita mau nisige itu nona teng pute nona teng de itum hempre ke long hotel itum Karbi itum si 60% of population de nasi 60 dul nang pilo nona mang 40 kilo 35% mile mom jisi ke long ke 60% itu ta nona mang ke itum ke 35% mile athe Natun ta lakha thekpo non total Karbi Anglong West Karbi Anglong population 11 lakhs pen itum bori bora pen sari lakh vel anda abjana ta sari lakh ko dhuri le 11 lakhs pen itum sari lakh vel dute gan ase 35% vel pen solam ge ni lile ningi cho delo chimi ta siningi tumantulo ningi CM hem daga CM है मैं कई दूर है असोजा लंग मीडिया लोग नहीं देते कर भी तुम 35% में लोगों से अनिंगी चीज़ कलीना ला ने चिमिसा ला पहले बनेंगे दागा तुम बाहर निंग चीज़ ने चीज़ ने चलो पहले चिमिसा बनेंगे अमर लसन सी वांगबोम लो पुते मो 20% में लो पुते 6 यूल का काम बोलो hala MLA MP reservation da kam li ada helu itu free ni din bon 2019 kami ho 90 lo ne ko ne la so am se picho hala so reserve sir ba MP MLA sir ba mat ko siring chap tulo ku pichunang lang po se 2030 na pe ba pada cái cục còn này extend thế thì cái gì sai sẽ extend thế gì em phải cái hàng puno là so politically là so bank claim clip होते
6 schedule long aron do kita ajak kong aron dico ajak kong ber non eviction un পুলিশ হবে স্টেট কালিদে নাজি মেঘালয় মিজোরাম দ তুমতা 6 schedule dokko kita state ke hang polo Jakhong ni phai inkore hini ani Karbi Anglong BJP District Committee atumpen atul bhari vaspai sai hemlong phrengkia mai kani labangso phrengkia malong alang ni tumpen kani je pana tengki 2026 lapan 2027 Assam NDA government atumpen semi session budget increase along semi 28,584.45 crore an padong ponlo la solong pen semi englong so khai tumaphan mati Karbi Anglong lapan dimha so Autonomous Council atumaphan semi kuti suri hini lak phokebra Sokner kepra phon atangka semi pandong pondo kedam tangan kanu ke asamang kang pi long pen semi voreng ahoy lak siansi pandong pon chodo boda penenga phan bangki lak hini an voreng ahoy pipon pu pusi asam budget session along pen semi pat lam riding pondo BJP Varsit Bharat ake mang pen 2047 an mangki kiduk an semi chingthur enang pu ake mang pen si kiduk lak arar tum phanta business mati chuklem chudam bhanta varsai pipon pu pusi labang chu phreke malong pen pa chini pon Manja pensarlong kibe Karbi Long Reberta. Ona thu jitu ke place budget Assam government finance minister Joyন্ত Molo Borua ke hai ke place budget ke lanon bake NDA government Assam malong hedi NDA government 11th budget lake mane first budget second budget बहुत सर्वानुर सुनवाल होते हैं first second third to wangbom sing nonan bake 11th mane budget 11 number Assam government in 11 budget no mag NDA lo hedi NDA government athema BJP det kali kedi NDA government or Assam government or Assam jitu NDA government or 11 budget at size to budget or size mane kiman toka place korise budget Assam government or budget ei bosor 2026 27 laswa ningkan financial year ko anlo ka khoros di laswa budget la bange a size kusi pulo size of budget pusi pulo lake to ko anlo lake 2,85,000 84.45 crore 2,85,084.45 lakhs crore banga ke khoros ko non budget dulo morning March 31 an lake budget a size pusi pulo so bangke laswang along amat ditum mane hills area Karbi Anglong la penki dimasau fan budget long approvision nge thapi pon bangke lahelo 2,575 crore Karbi Anglong la pen dimasau council hini farman le hills area department belong te lake Karbi Anglong council te delo dimasau council te delo la council hini a budget ada hidolo las pangrupet penke 2,575 crore la bangke lit minglong asu fansi nang panong pilo la sa budget long Karbi Anglong pen dimasau a farman lo la bang elit ma farman lo la si da bangke la sa budget ke di poson lo laket nilitum BJP a party isia agenda do Viksit Bharat by 2047 kudu a target 2047 an nilitum a target chiset lo 2047 an chingthur etnang pokado gobe angton pen kiduk kela katuman ta chingthur nang popula so target ke nilitum ke 2047 lo la sela so 2047 an ke Viksit Bharat mane develop India kaching tu paka adet Bharat adet pula so target la so tengsi dak budget long ta provision bi pondo kiduk ne atuma farman ta dulo angbong chingthuro hoya farman ta dulo apen kichuklem chudam ajata profession le muni tin chuklem sita a profession tin a farman ta dak mane hamphang long society long pipia class amuni sigdo ma businessman ma mante gari tongebek ma ba sakursi klem ma kon mana scheme along contract si ke chuklem tu ma a class a kapre do ma didi litwa angbong a class tin mane alas man a profession tin atuma farman ta la budget long thapon lo athima a target Jakhong ni phai hini ani ASDC KSTL pen ASDC yurfona tum chalang si ASDC asai hemlong phrengkia mai kani
India Constitution along ke tok dak Article 244A Karbi Anglong pen Dima Hausa hemprek a Parman mati Autonomous State ke long nang ji ajakong dolo Lasil bangso hemprek a puthak long bek nang ji bu pen ajok pen si Karbi Anglong ra tum ta thurpak pen si ser prung set pen nang ti song lo hemprek a Parman nang ti song long pen smi ong dung atum avi phik nang bunang lo la pen ki pinang an ara tum ki apran ki dam nang atum ta dolo la bangso hemprek bang ki long bek nang ji bu pen ajok si ASDC atum golf ini long le det sami hemprek a Parman ASDC atum pinianda nang ti song bong bang bom lo lason si keram tang MLA kilig sami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Karbi Anglong hemprek a Parman chingi chingwai ponsi hemprek a puthak nang je kroidun alu semi nang stok dun lo la pen bang so lun stok dun a jok pen si ASDC atum sami kedam tang MLA kilig ki arjap dun de det si ASDC ara tum ta BJP phansi vote jok ponelo la bang so kilig jutter pen a phiba ki BJP atum sami gok ini pon thulo la pen bang so Karbi Anglong hemprek a Parman sami kedam tang jakhong ni phai khre phor ni sami Karbi Anglong MLS pen chenglok CM Dr. Trap Rong Hang pen sami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan stong damsi Karbi Anglong hemprek a puthak sami Assam Assembly long sami chingi chengbai pon vek nang si pasi chingi chengbai pon thulo la pen prab jin pen India Prime Minister aphan sami la bang so lama puthak sami chingi chengbai dam nang vek ji pasi pachini pon thulo la pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sami la bang so sai sami deng pon pu si lam thinang pachini dun pusi ASDC TDP amai phu Sona Singh Tarang pen la bang so phan ke mai long pen ning je pon joint movement 1986 pe tum tang che song bang bom pen no pudai tum sang se pin pen che song bong ko pen ji ki la kadu ya proses aminang claim bom ti la so bang bom pen ke dam tang July 2025 anikan andi summit bisa Assam Chief Minister meeting kilo ben tripartite talk papa do populo tabi do de la pen ke last 16 Assam Assembly election doko pe joksi la so logical progress pada keting wa keting sai bangke autonomous state putha bangke inton ko election putha pe tapen ke election date afit bangke la so keting wa pon tripartite talk padu la so autonomous state kai la so ke patum serak Japan Karbi Anglong la pen NCL West Karbi Anglong pan patum serak Japan la so keting wa pon papadu nangku ko logical progression la puson salang itu pada 13 March adi to ban lu ketok pe to Assam government to na patini lo la so pen dam ang bom pen election da dam lo government pe to ban thang ili to intimidation bai to keting wa Japan kadu he to ban to mobile organization to ban na patini ne la si lai so ka parsu je phapan la si kedam tang 18 Julani bangke ilitum dak di pualong tamri si join kene thorda papa do ponlo memorap jo people lo kumni sar papa pali panlo pedak tibli sar pan yen lak sia mapan tak adalong cibe gitu member kai Dr. Pilar Mohapata itu memona malu pilo alam thigla lo je logical progression putha bangke tripartite talk la so bangke autonomous state putha bangke prabjin men papa do nangko la sel situ lu pilo memona pilo la penke ilitum part continue la so ka parsu bejo to through telephonic la so kon process potametum parsu kon bo bejo si kedam ta 13 ni nilitwan keting wa Japan appointment ang pilo Assam Chief Minister akai Hiteswar Soikia hinpen la so ting situ Hemanta Biswa Sarma hinpen tuan lam na pachidi lo dak CM dak Assam akadang lo CM rong hang sara pen si tuan lam tin apa chini pon lo la so teng si di tu dam lo tingki dam lo kurti rani baji ki thogra baji minute ke phol so por si dak assembly lo hola lo conference ko lo dak tingwai sing sai pen sim ACC KSA dito delegation akai Dotson be dulo killing konjo killing kai dulo Daniel Teron dulo pen Pora pohir sotono state government so convener James Hansida duilo to so si to small estimate jeda tingbai si so kon papa dolo dalam thegela lo dadi tu kurang tamne je di tuan lam nakum election hutamin di tum bhata melo na pati pilo Assam government pen la pesol logical pa progression autonomous state di tu ga prang tamil is amicable solution settlement la bang sentu demand lo prang tamil la sila so puthak bana pachun pinapu 240 artikel puta bangke autonomous state puta bangke na pachut pidangpo la salang jamil alam the pulo o 240 artikel bu autonomous state bu
lahai lapse asi ala sa samis pe sinije lo te alang se pulo itu kuribo laibo aru agosto mahor bidote agosto aji klong bong pensi ang bong si tasu kacing kia pan papa doinang la solam si salam se dolo penge eson make la state creation afan da Assam Assembly lo tame isi resolution deng konsimi deng ponang di pula solam si ada pulo la pela soputa kami deng ponang klem ponang la solam cak sin tuhan dolo tining celo je Assam government tame la to tripartite central government pen state government dai tu movement organization itu mahit pen so kacing bai tripartite bangke prabjin pen dulong pu tining sedam lo pela so initiative deng pon bek pu tining sedam lo la sidang to makrili be sil solam ti ang pacitak le fan to neri polo je prabjin pen state government in tamila so initiative pen pacun ponang pe tripartite bang opado ponang po lai lo ni tum nan tuhan pinim tong sekot pe tamina tuhan to hang alam ti bangke lai lo kaprik dulang asami alam Nida sarang kar jolo mo question paper bang ki ligarat ajok pansi Union Education Minister Dharam Nendra Phadha Phanski arpupen pasunang ji pupen ajok pansi Delhi Jantar Mantar long sami arhing tang rak pen ka song saideng pondo labang su ka song labang ki Delhi along chot kalisi Indian kang pilong sami non bang ki labang su ka song ambong we sami nang jabom tanglo da son si jakhong ni phai hini ani stami All India Student Association atum pen patil peponsi Bihar State JP Gulabar Padna long sami arhing tang rak pen ka song saideng pondo bang suka song hir kang tangrak ajok pansi raikom saki tum ta tudun paksik kerang khasai deng pondo la solong semi ke song tum abang phu phan semi raikom saki atum pen la khichar pi ponsi areng hu pasu la pen langki ap la ponchot kale langsi langki ap la ponchot kale langsi tia ges mi aponang kok lo pine abir takil an sikang ton poneng lo si domi thangmi kardom